Tu se dobro vidi, pizda. Marko, kateri? Četrti. A, tam. Je že šla škatlica. A to je zdaj štart? Ne, to je za segrevanje. Ajde. Gužva. Kaj ga kvačka Marko? Prvo dobro i zdaj... Nekaj z motorjem mu ne dela, ko treba.
Vidiš kako ga je zlahotno. Reki je res narobe tu. Dok je suv tamo? Kaj se pera u suvo, kaj? Jo, Pera. kje? Ni pera, ni pera. Kje pera?